खुरमजरी ISTV के पाव मियंग ताबिरब सिंबु तराम नोक्सरी अहनबद मरुब पाव पिजरी हियांगलम बाय इलेक्शन दा कांग्रेस BJP अमदी मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस ना मखोई की बेरेप सिंह सोइदन माई पाकनी हाइना पानरी गोविंदजी टेम्पल एमेंडमेंट बिल अयाब पिबितनब गवर्नर दा हाइखिबदा उगलना चीफ मिनिस्टर बुथागलगे मियाम तिनफम फोंदोकपगी महुत्ता असेंबली की अखन्नब मिफम कौदुना बिल हंदोकनब फोंदोरकले अमदी नवोदय विद्यालय समिति नेशनल फुटबॉल अमदी नेशनल आर्चरी मीट खुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा चीफ मिनिस्टर अक्रमी बोबिना हौदोक्रे पाउ सनुन पिजरी थासिगी तंग तरतरेत पांगथोकदोरिबा हियांगलम बाय इलेक्शन दा इंडियन नेशनल कांग्रेस BJP अमदी मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस ना मखोई की मिरेप सिंह सोइदन माई पाकनी हाइना पार्टी असिगी लुचिंगबसिंग ना फोंदोनरकले हिलमसिदा रिपोर्ट मलोविसे भारतीय जनता पार्टी ना चाउना माई पाकनी हाइबगी थाजबदु प्रजागे फम थमजरी कोइना चाना कागनी ने हाइजब ngमजरी बसे बोलिसिंग अनिगी मथक्ता हेलगा कोई माई पाकन हाइबो सबो थाजब लै ngasi ISTV news gi team amaga party ahum asigi luchingmasing haibadi Manipur Pradesh Congress Committee gi president oiriba deputy chief minister Gaikhangam BJP Manipur Pradesh ki president ti Ais Chauba amadi Manipur Pradesh Trinamun Congress ki president ti Ais Syam Kumar ga unaba matamda makoina wafam sing asi phongdor khibani by election asida punna candidate manga lamba panabagi manungda Indian National Congress ki mire foina E Dizamani BJP Manipur Pradesh ki mire foina M Dhanavir amadi Trinamun Congress ki mire Dr Y Radhesam Yauri mani MPCC की प्रेसिडेंट ओइबदनतना डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओरिबा गाखांगमना कांग्रेस की कैंडिडेट दिजमनी असी हियांगलम केंद्र की प्रजासिन याबा मियोनी इलेक्शन दा लाइथोकपदगी ममांगी जनरल इलेक्शन दा सुपनगी बोट मसिंग तरातरेट हेलगा अतोपना काखिबनि हाइबो वफम फोंदोकी तेलेबा मतमसिदा पार्टी सी अनि अहम मरी से सोंथोकतोन तौबसे मसिना स्टेबल ओइदे आदा अरेप लैते से प्रजासिन मुन्ना खंगे जरदी इमुंग द फावदा अनलमन सु फावदा बे भातौदाबा अदुगी काय खमनद्रबा अदुदी के प्रजासिंग से करी ओइगनी हाइबसी खनबा अदुना वोटर सिंग वखंदा याम नुनांग पोकपा थारे जाबो पुक्सिन सेंग मनुंग मपान नाइदना सेवा तौबसी अमद प्रजासिंग के मफमदा नोलुकचबसिना मसिना ख्वाइगी अचौबा strategy में उपाय ओरमले BJP Manipur Pradesh की प्रेसिडेंट टी Ais Chaubana माइबम धनबीर असि लैखिद्रबा MLA ओरमबा कुंजोगी मचानुपा अहलनी सिम्फेटी बोट लैगनी हाना मिनिस्टर ओरमबा ई बिरमनी कैंडिडेट ओइकिबा अशोक कुमार न सौगतली कांग्रेस सरकार न हियांगलम केंद्र की चौकट थोरांगी थबकता पुनिंग संगविदबना चौकट लमजेल दा केंद्र हुंफुगी मनुंगदा येंगनबदा serial number हुंफुदा लैरि हाइबो वफम थमके मधुरा लेबा हायर सेकेंडरी हाई स्कूल न वन थबंगंबा एजुकेशन मिनिस्टर मधुरा हाई स्कूल वन थबंगंबा चीफ मिनिस्टर बु प्रजाना ठीक तौनिंगे हुजी बोल स्टार कॉलेज हुजी बो माहंदल लै हियांगलम दा करिगुंबा सब्जेक्ट अमतदा हेल्थ येंगोरबसु एजुकेशन येंगोरबसु लो सिंगोबदे येंगोरबसु इसिंग थकनबदे येंगोरबसु मईदे येंगोरबसु ख्वाइदगी सोथबा नंबर 60 ओइबा केंद्र वेहलमे चही तरा मंगासिदा नाकलमरमद मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट Ais Syam Kumar ना सेंटर अमदी स्टेट असिदा सरकार पाइबा BJP ना लुचिंगबा NDA अमदी कांग्रेस सरकार ना प्रजा सिंह अपांबगी वांगोद थबक तौरे ILP अमदी बाउंड्री फेंसिंग की इशू लेरे बन ब्लॉकेट अमदी स्ट्राइक तोइना तौबना अवासे थेंग पिरिबसी प्रजा सिंह ना मुन्ना खंगे हाइबो वफम फोंदोकी कोई पालिबा गमेना सु प्रजाना यालगा कोई रामाने मोय ब्लेम तौनिंग दे अदो मदी सी इशू एजेंडा मैम से अखोइना सलमु अमो थोतोना पंदना अदु तवि तौदे हाय अब तौदबसिंग दा अखोइना मु तौदे म हायरगदि मदु नुंगाइते तौदब गांतने तौदब मैम सी तौदब मैम सिंग ने अखोइना इलेक्शन एजेंडा फाइट तौरिसि तो मैम तौबिरगदि इलेक्शन त्रिरामंग जिमि थादो अमाय अमानि प्रजाई फनमा तौरगदि अमना का सम याय तौदबगिने अखोइ त्रिरामंग मि थादो अखोइ फाइट तौरिसि पार्टी अयामना हौजिक फावदा माना पुथोकलिबा कैंडिडेट सिंगना कागनि हायरबसु असेंगबा मिहुट अदुदी लाकलिबा थासी अक्टोबर 13 थादनगदोरिबा बाय इलेक्शन की रिजल्ट अदुना सोइदना लेपकनी ISTV पाउगिदमक एन रंजन अमदी नॉरेवम फिलिप्स इम्फाल उमंगलाई सिंह गोविंदजी टेम्पल बोर्ड की मखादा थमननबा गोविंदजी टेम्पल थर्ड अमेंडमेंट बिल 2014 की अयाबा पिबिखिनु हाइना गवर्नर हाइजखरे हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोखिबा वाफम अदु थागलकले तबुदबु मियाम तिनफमदा फोंदोपगी महुता असेंबली की अखनबा मिफम अमा पांगथोक्तुना बिल अदु हंदु अमदी व्हाइट पेपर अमा फुथो हाइना उकुलना दावी तौरे पैलेस कंपाउंड लेबलुप असगे ऑफिस पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा लाइलुप के कन्वेनर
Maniton Mangangna, Chief Minister Nangarang Billasi Matang, the Fondokiba Wapamadu, Chamanava Pokali, Billasi Tasengna, Handoktriba Fauba Makatana, Kongzangi the Makta, Loop Name Fugani Toy Romna, October Gitang Taruk Semkiba, Joint Committee on Umanglaina, October Gitang Tarahum Doida, Mipamama Pamlagani, Maduda, Garita Wadabage Hybadu, Chapchana Leptokani, Tang Tabama, Kangdriba Fauba, Sangai Festival, the Tamliba Atingbasi, Ahong Baleroi, Haiki. Controversy, Kratoe and Hydesi, Shame. Masiam Sumi, Cheng your Hamsi, Koitaranoi, and shame the Hyriba, Masigi Matang, the Pazina Kanaraga, we are in Tony Hydo, Maduri Damta Koinamatam Supudangai. Ukalgi Wangangloi, Wai Mairabana, Isusida, Government, Chief Minister Amade, Govindazibu, sounding but late. October Gitang Tarum, the Joint Committee Mifam, Funding at the Isusi, listen about white paper Maputu Haiki. Political gain Amkatagi Tauribra Natre Hagana. Thamui Shengna Lebak Miamgi Ihul Amadi Achumbadu Kangakanda Haidi Bra Haiba Wapam Mase Tasengamak Ukal Amadi Umanglai Kanabiganta Sem Kiba Jesina Yamna Samam Nabama Amadi Singnaba Pokshe Amarum the Billasi Matanga, Ayaba Pibikinu Haina, Governor the Chief Minister Hijack Haba Wapambu, MPP na Tagapa Fongdorgle. Party Sik Office the Pangto Papau Mipamamada, Party President Sobakidana, Handak Marak Manipuri Governor, Sindok Sinjin Karalai Kiba Aduna, Billasi, Ayaba Pinaba Matam, Ledam Loy Haina, Kali, Garigumba Matam Ledam Labadi, Gari Wedamgani Haina, MLA Homfuda, Party is in Hungly Haiki. Maramdi UP and Hapa Governor, Lady Aro, Lady, and say it Navala, Moses, Sindok Sin Tonabana, Maramuna, because His Excellency Governor Manipuro, Simba, Essency, Pinabagi Matam Leramo. Karigumba Lermagati, Karigumba Lerma, SNP to Magadi, Karito Gutare, Sinihanga, MLA who put the coin, Hamazini. Nabodaya Bidyalaya Samiti, Ministry of Human Resource, Regional Office Silong, Jawhalal Nabodaya, Bidyalaya Kumbong Yumbu Oiduna, Kunmangarak Suba, Nabodaya Bidyalaya Samiti National Football Amasung Taratarelak Suba, National Archery Meeting Sidiki Kumalam Park Sports Complex ta, Chief Minister Okrami Bobin Haudokre. Taurumasida Parliamentary Secretary M. Prijiviras, Nabodaya Bidyalaya Samiti Regional Office Silongi, Deputy Commissioner Dr. LS Reddy Amadi Bidyalaya Management Committee ke Chairman K. Radha Kumar Susarga ke Championship Asta Archery ke Oina Hyderabad, Patna, Pune, Shillong, Lucknow, Bhopal Amadi Jaipur Region dagi Sanaroi Chani Yangkai Marina Sarugari Football ke Oina Chandigarh, Lucknow, Pune, Bhopal, Shillong, Patna Amadi Jaipur Region dagi Sanaroi Chani Yangkai Humdoina Sarugari Regional Team Singi Mass Part Salami Chief Guest na OK Yumbu Odiba ZNB Kumbongi Mahirois na cultural item Masu Utke Chief Minister Okrami Bobina ZNB na Laibak Asige Mahirois Simbu Sembada Achoba Taudang Lauri Mahi Masing Kaktana Tana Sana Konabagi Lamdasu Mapung Pana Sanaroi Amamam Ohen Magamnadwa Lokalagi Bakongtang Asida Apen Mapoi Haiki Picture Basu Manipurasi National Amasung International Gitak da Masak Nairaba Sanaroi Kya Putopangamle Handak Incheon the Loisin Kiba Asian Games the Manipur ki Sanaroi Singna Gold Medal Ahum Amasde Bronze Medal Mari Lauduna Manipurum Sung India ki Mingset Purake Sana Konoba Haibasi Modern Education ki Tana Thana Biyadraba Sarugamani Laibakamagi Masamau Fogi Changasi Sana Konabagi performance na Lepi Haibawa Pamtamki for self-development and creative expression through sports and arts. The organization of inter-house sports meet, inter-JNV sports like the present one will enable us to identify the latent sports skill of the student. It will also enable to participants to acquaint themselves with the different cultures and customs of students from JNB schools, who are the promising citizens of our great country. Nasi Famkiba State Cabinet Mipamna, Manipur Fire Service Department Bu Batam Chunaba, Mong the Semba Nabagidamaka Ahang Bafam Sing, Mention Naba Ayaba Piki Bakaloinana, Hauzik Hinduna Ladiba, World War II War veterans in the Thagi pension Pinaba Wareb Low Cray.
Minister Okrami Bobina, Sierra Lauduna Pangtokiba, Cabinet Mifam Asigi Matanga, Sarkargi Wanganglo Education Minister Modangtem Okendrona, Manipuri Chingamasung Tapak districts in the Ladiba, Fire Service Station Singasi, Istapki Awatpa, Chauna Mayok Nabana, Mayhog Langpok Amadi, Mio Bagi Punsi, Lantum Kan Bagamadi Lenaba, Tabak Sing Tengnabada, Chauna Kudong Sataba Mayok Nore. Department Asigi Makada, Tamelong District None, Senapati District Saikuloma Ditadubi, Tabal District Yaripokta, Fire Substation Amamam Hangbagi, Nauna create Togadaba Amasung, Hanadagi Hangduna Laklava post Masing Pulaga Darkar Lady Basi, Chamanim Pumapane. Darkar Matung in a posting a sea direct recruit Tauduna, Mensinaba Cabinet Ayaba Pikre. Nauna Hakada posting a Sigmanunda, Fireman Humfutare Yauri. Nakalamarumda World War II Matamda Assam Regiment Laiduna Lal Songnabada Yaukiba Aduga Hosik Hingliba War Veteran Tara Nipanda Ikai Kumnaba Oina State Government Tagi Pension Lupalising Chani Pibada Cabinet Ayava Pikre Atopa Agenda Matang the Paladuna Department Sinda Habliba contract stops in Manunda Tabak Tokiba Natragana Lake the Bagida Bakta Makoigi Mode Hapa Matamda Cabinet Ayaba Lauramba Adu Hosik Lauraroy Masida Cabinet Ayaba Pikre Hari Ngasi numidang waram pung mga makharom taba matamda luang sambam haw tabida nauna saba dispensary amagi ugi polom sing mai tharam batana tana thong thongnau kya sakang daba singa thugairam le Manipur Fire Service laktuna tharam mai adu matam chana kalaure hangang police ki kangbu ama laktuna mafam adu da leiramba scooter ahum lakutkre hari Manipur Sarkarna Loktak Pat ki Fibam Ningtina Thamnanaba Akan Batabak local ingai Cherekta Kanagummakrana Lana Sandokpa Asi Afabanati Haina Works Minister Dr. Ratan Kumar Fongdokre Wapamasi Ngarang Gomla Kongdaleba Water Sports Complex the Pangthok Patara Suba Loktak Day Celebration ki Thorumda Fongdokibani Loktak Day Celebration Committee na Sindana Pangthok Pathorumatuda Deputy Speaker MK Presu Simre MLA Nemsa Kibzen MLA V Brozen MLA K Thamarjit ISBS Construction Ge Managing Director as Bikram Jitsu Sargaki. Penana Yakaituna Hodoki Bathoramaduda Tongan Tonganba cultural item Kiasu Utki. Deputy Speaker Presu Simrena Part Asida Tongan Tonganba Jiba Kiagi Satak from Oiri. Sangagi Lepam Su Oibana Part Asi Kananaba Miamna Honoribasi Yamna Fai Haiki. Sarkarna Honoriba Sida Sumateng Pangbiu Haiba Wapam Tamki. Works Minister Dr. Ratan Kumar Fongdokibata Part Asi Kananaba Honasi Ekogi Todangni Masi Miam Pumna Kamin Nagadavani Part Asigi Akoibada Leba Praza Singtana Part Asi Ganmangamloi Zingamasung Tamda Leba Mipum Kudimaki Todang Sawi Sarkarna Part Asi Kananaba Yamakana Honori Cherekta Tongan Tongan Bawapum Kia Miui Krana Sandura Payariba Si Laibak Tibani Magna Makataraduna Sarkarna Plan Policy Kia Semduna Part Asi Kananaba Honori Habawapum Tamki Street over Kamana, Lamsina sum Wasilapa, Aduga Quegi, me Masina sum Hengalapa, Masina Quay, Atoba, put a crisis ama, Aquay Male Masida Tingnana Bagi, Tingnaba Yabi, Atoba, Aquay prediction ama Piri. Wangjing Wangkai Lekai, like Kuram Lecta, Narang Numidang Pung, Nipanrum Tabamatam the second Dabasina, be their personal Amahalam lay, like Hidrabamio Adudi, AMD, Ibosa, Sahikunganipan Apokpa, Inayai Tula, Sangayumpam Part 1. Nungpo Dagini, Loinana, Wangbal Outpost, BDF Oina, Tabakto Duna Labani, Asibaksang Tobal Police na Lokalaga Rimski Mok to Tamkre, Miat Asibuyaning the Fongdokuna, Sangayam Pumda, Miam Gimi Pampang to Kre, Miat Asigamari Lenana, JCM Susem Kre, Nungpo Bazar Su, Miat Asigimatang the Miam Gibami Pampang to Ke, local MLA or Landoni Su, Mapamadu the Laktuna, Imung Manungi Musing Unake, Maraleba Musing at Tubomatamda, Utokna Bahonagani Haina, Tazava Peke, Miamna, Tabal Police Station, Tamna Tomzilak with the police na, Wangbal Ketel the Ke. Mioi Karak Hangalabamatunga, SP Unahan Ke, Tungda, Miamna Wangjing Fautuna, Sangayum Pum, or Fawa Wangang the Kongsanamachet Ke. Miat Asi Atubomatamda, Miat Asi the channel web musing Faduna Cherak View Hibadabi Toke, Miat Paputok to the Fawa Asibak Sang Loroi, Jesiki Dabi, Numit Humni Fawi Manunda, Fangalu Haina, MLA Amadi, SP Kutanga, the Minister Yonanaba, Memorandum Mamasu, Pisan Grey Hari. Nakalamaram Dangarang Numidang Wangjing Wangkai. Laikai like Kuram Lake the Lake Hidraba MD Ibosa, Cycle Huran Bedagi Miamna, Faduna Fuda, Lake Hidabani Haina, Wangjing Wangkai Laikai, like Kuram Lake Miamna, Mipamama, Pantoloba Matunda, Wapamkia, Fongdorakli. Taudoka Sigimatanga, Laikai Miamna, Maira Baby, Club Kimus, Yauna Satakiba Mifamna, Waripkia Slow Cray.
Wangjingda Huran Chinti Tabak Hantanaba Numidangi Pung Nipan the Gimitop Changhandaba Haina, Warip Laukibagaloina, Wangjing Bazar Fauduna Miamgi Kongset Amasu, Wangjing Manung the Chatke, Mipamaduda, Lake Hidramu, Adugidamakta, Nungai Tabusu Fondona K. Ngarang BJP Manipur Pradesh ki President TS Sawana ISTV News da Fongdokiba Wapam Adugi Matungina Nasi Numitungba Matamda Yambem Lava Masung Atay Mui Karagi Matakta Defamation Case Ma Chief Judicial Magistrate Imphal West ki Court Tangat Kri Hari Hauzik Pawgi Martana Atib Break Ma Lawise Break Matung da Mayam Butaramna Uksari Ipa Ipu Haktak Tagi Lairaklaba Maitay Liningu Govindaji Temple Board ki Makhada Thamba Yabra Haina BJP Manipur Pradesh ki President TS Sawana Hangkre Wang asi thasi tang tara tere tapang thuka doriba Yanglam Assembly Constituency ki marki mikhalda party asigi mirep oriba maibam danabirgi election campaign magna phongdokibani Yanglam lai pangal bamya da pangthokiba miyamgi campaign aduda party asida nauna yorklaba AR Khan Yuba Morcha gi President O Males candidate maibam danabir amadi ex MLA Salam Joysu Sarga ke AR Khan ki maike digi Congress na sasan paidigi matamda Manipur gi per capita income asi yamna hantaba thakta laiki bamaramna party asna Manipur gi damakta thabak amata paikhatte utpani haike President TS Saubana Hanak Manipur Sarkar gi cabinet decision lauraba matungda assembly da pass tokiba Sri Govindaji Temple Board amendment bill atu sarkar gi achauba soiba amani dharma amana dharma amabu namthaba honade Sarkar Amana Assembly Pambuna Lokiba Warepu, Governor da Chana Handanaba Haijaba Haibasi, Ikainanga Masagni, Asweba Masung Aranba Taure Haibasi, Miam the Lale Haizagadavani, Congress Party asi, Paisa Ubayadaba Party ne, corruption na Habadagi Makoi Jauna Maitikibani, Party asi India gi Laimaidagi Mutkrigani Haina, Lawayari Haiki. Yanglam Kendra da Hanak Pangtoka the Riba Mikalasi, Kendra Sidanatana Manipurgi quite a luba election namane. Kamtenga, Saukal Amdraba, Kendra si, Matolomna, Saukal Hangi, Amadi Manipurbu, Kumang Saukson Hanba Kendra ma, Oyengi Haibadi, Ganada Bot Pigadagi, Haibedu, Kendra Gimiamna, Wakal Munna, Cantabiraga, Warib Lawu, Haike. If I put a little I don't want English for a duo. Sanamai Temple Board, Lady Punam Chair, landing lights on Haro, working over Noyam Chair, moving the Temple in the pass of any. Very high going to pass over the door. Governor Matunta approved the will to do Yabino on the hijacking. Adu Sharka Prajana Langre Governor Yana Somani Yana Sutta Holaroi, High over Tonapana. If you don't get the local to rock when I'm on the Roy Hina, Tona Panano, Tokadoni, Lake Talk, Racing to the Yaroi. Consumer Affairs Food and Public Distribution Level Welfare Association get Tomis in a Sampata, Ya School Gi FG Maita Cray. Matau Masakang the Consumer Affairs Food and Public Distribution Get Director M. Ya School Maite from Tado, Mark is in Missingo, Marilena de Haibangamba Director, the Minister na Suspento. Sin missing na Kongjang Sang Siling ay Manungda, contractor na Anoba Labor, Low na Honaba, Sin missing Amasung Miamu Sing na Banihina, na si Association Ge Secretary, Ramendra Jina Fongdorakli. Hayang ay upong taruk tagipong nimfunipan ge oina, Godan Gamarila na Batabuk Kudimag Tingjilagani, Kongjang Sang Siling ay Manungda, Sieng Hapa, Sieng Sing Manaching Bataruglabadi, Maduda Trokpa, Apapatagi Daita, Masama Pujagadabani Haiki. Hanak Pangtoka the Sangai Festival the Su Mantle the Infalda Golden Man Margi Charter Flight Ama Laknabagi Tazabali Haina Mamang Saida Charter Flight Lakan Kiva KV Enterprises Ki P Kunjabihar in the Fondorkli Pauna Kaitel the Labor Agency Sig Office the Pangtopa Paugi Mipamada Magna Makataraduna Flight Asigidamakta Man Margi Maiki Avalade Adubu Civil Aviance Ministry Ki Yani Natraga Yaru Habigi Pau Kangalak Palay Adubu Sangai Festival Nanganaba Ayaba Pirkani Habigi Tazabali Haiki Max ki Makada Friendship Development Center FDC Imphal na Sandal Myanmar Borders Sector da IHIB amasung AS tagi ngakthok naba awareness camp pangthokre IHIB amasung AS ki mayokta sangsin ba mission si tha sigi mangada Max ki Joint Director Avira Mongjam amasung Deputy Director RK Rosina Nipilal Complex mamang dagi flag of Tokibani Center sigi Advisor CS Joy Kumar Sarma da luchingduna Sandal ki Technopol New Somtal Road ki Myanmar ga tainaba khulkiada awareness camp Pangtoki. Hayang irai numita Utra Sanglen na Pangtokadi Torumba, Puya Iko Botorumadu, Mikalgi Akanaba, Executive Mifam na Kanaraba Matunda, Dungi Sayat na Batok Tanaba, Lambi Amagidamak, Handok Pahay na Leb na Re, Loinana, Iko Bugitorum Pangtolaroi Heidi.
District Handloom and Textile Office Imphal East Nasinduna October Gitang Ahumdagi Purum Pat Leba Food Processing Complex the Satarkiba Mera Housongba Festive Fair Nasilusin Cray. Lusin Bagit Horumda Imphal East Ki ASP Angam Kamei OSD Handloom P. Minakumari Herikon ki Vice President Y. Surjit Kumansu Sarugya K. P. Minakumari na Lamdamasida Fisabi Lak Ahum Kairom Lay Adubu Mapalda Potok Sing Pirak na Bahairak pada P. Bangam da Bahaibasi Peningai Oidi Haike. ASP Angam Kamaina Aikoi Nat ki Oiba Polam Kia Putokliba Handloom Sector da Manipur Bo Malem Sakdakli Masibu Ningtina Yangs Labadi State Asigi Setmelon Dasu Chauna Kanaba P. Bangam Gani Haike. Eligible Oidaba Regular Principal Nimphumapal Laibagi Manungda Sunatangi candidate Ahumkak MPS na interview Taunaba Leblagliba si October Gitang Kun Pawagi Manungda Handoktrabadi Federation of Government College This is Association Manipurna Ain Gyo Ibatabag Lokalagani Hari Amaronda Education EU Board Amadi Council ki Makok Thongbasing Academician Hapagi Mauta IS Officer Sing Hablak de Batawngasi Kan Yaning de Bafungdorgli Sarkarna Asiguma Order Singasi Kudakta Handoknaba Davi Tauri World Mental Health Week ki manungsana Psychiatric Awareness Program ama Lions Club Bisnupur amadi Indian Psychiatric Society Manipur State Branch na punna sinduna Kiamba Sanglen Bisnupur da pangthokre Tharmasida Family Welfare ki Director Oiramba Dr. L. Surachandra Lions Club Bisnupur ki President K. T.S. Mani Bisnupur Municipal Council ki Chairperson N. Lolindrosu Sarugya K. Macha Singbu Mima Nadre Haiduna Mama Mapa Oibasina, Losinduna Tambiganu Haina, Social Welfare Minister Ekimira Baina, Fungdokre. Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice Kimakada, Composite Regional Center Gawatina, Sinduna, Sandel Ge Aimolta Pakta, Nasi Pangtoki Banomagi Oiba, Disability Ki Awareness Torumda, Wapamasi Fungdokibane, Tormasida, Disability Ki Commissioner Ibomsa, Composite Regional Center Gawati, Director in Charge, Lalnu Walboy Aimol Susarga K. Commissioner Ibom Chana Chingi District Sing the Pangtoba Disability Awareness Program Asigi Ahoba Oiraga Makatana Ate Mapam Gada Su Pangtona Honagani Haike Minister Eke Mirabaina Sing Tamanigi Barakta Ladiba Tamuigi Sengba Maria Si Mang Driba Makai Aikoibu Kanana Su Mighty Pipangam Loy Apikpa Achoba Purup Haiba Laitana Aikoi Punna Himinasi Disability Oiba State Level Workshop Ama Numinini Chubna Pangtok Number Mari Lenaba Ministry da Si Iduna Tabak Lokalagani Kunai Asibu Chocolambida Tan Hanaba Honabada disabled Singbo Kaidonga Equina Nataiduna Tamloidani Haike. Parsanama Isama Purapumatamda Mayamna Mayam the Gimimana Tre Haiduna Kaidonga the Joquina Losalagata Moidabani Mahakase Aikoi Mui Bazati the Pularabadina Maki the Mutakan Mapama Madi Soidan and Lerangani a quick Kangabati the Bayati Haibase Masi Equigi a quick Handulabian Boiseva. Imphal East District Water and Sanitation Committee na National Sanitation Campaign gi sarugama oina Sanitation and Safe Drinking Water haibasida nomagi oiba awareness program ma Harauro Community Hall da pangthokre Tharmasida DC Imphal East M Joy Kuntrakpam Jilla Parishad ke member TS Angobi Director CCDU L Shwamikanta PICD ke Additional Chief Engineer L Ibomcha Harauro Gram Panchayat ke Pradhan Hemabadi Susarga ke DC Joyna Lu Henba haibasi Isurgi Hek Matangda Leribane Mahatma Gandhi na Haidamba Rajniti ki Ning Tambadagi Lu Henbana Hena Darkar Oi Haidamba du Ningsinduna Ekoi Kudingna Lu Henba Kunai Ama Ohenaba Isa Isagi Yumdagi Hauba Darkar Oi Haike Imphal East District ke Oina Kungang Ahumda Community Dustbin Amamam Atuba Matam the Piragani Haike. Nasi Imphal Police Station ke OC Santi Kumar amadi self-employed labor and sand and stone dam college gate ka khusam na duna Bharat Lu Nana Thamsi haiba pandami makhada North AOC digi khonang ani karak phawgi nak yet leriba drain amadi lambi gi matai de leiba amodakai sing sengdokre National Sanitation Campaign ki sarugama oina Kangpokpi PICD Division na Lu Nana lehenna bagi tabakta miyam da wakhan tahan bo oina street play ama Kangpokpi Kaitel da utkre Tharumasida Kangpokpi Division gi EE N Gambhir AE KS Susil Kumar amadi Saitu Subdivision gi AE RK Debensu Sarga K Lu Henna Leibana
कानबा अमदी मफम चाना अमोट अकाई लंथोपगी पाउजल पीबा नोकफदे कांगबुगी स्ट्रीट प्ले अमसु मियामदा उठकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एन गंभीरना सेप्टेम्बर की टांग कुनगमंगा के भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौदोखिबा मिशन असिना मियामदा लू हेनबगी कानबा खंगन बगलोइनना सब डिवीजन असिगसु तोंगान तोंगान मफम क्यारा कैंपेन पांगथोकनी हाइके मसिना अक्टोबर की तारीख को लुंजयबा वचथगदना थाम चुमना सिगुम्बा लू नानबगी थबकसिदा लंगमसिगी निगुम खुदिमकना तवा यावना यावबियो अदुगा इसागी थबनेन खल्लगा इसाना सिंगरुपिया सिंगबसिगी ताई हाइजेनी ममांग थागी टांग कुंथ्रा के नमिदांग माइबम सिंगमांग नमोल पुलिस के ओसी मसामग यावबा कांगबु अमना गंजा फाबा चंगलुबने हाइबा थौदोक अमगी मरीदा मियाम के ओइबा इहौ थोक्तुना ओसी प्रेमचांद सोकन की थौदोक अमदे पाउ लौब चलुबा पाउमी फावा अकी दुजुंदा पोखनदुना सिरमगदरे हाइबा थौदोकना मरम ओइरगा हुजिक फावदा लेकाय असिदा तंगदु लेताबा फिबम अमदा लेबा ngamdre हाइना डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन यूनाइटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की चेरोल अमना फोंदोरकले थौदोक असिगी मरीदा मियोय क्या फगतख्रे गंजा थापमनी हारिबा इमुंग मनुंगी मियोय सिंह पुलिस सरेंडर तौख्रे अदुमोइनमक लेकाय असिगी मियाम की पुंसिदा पुलिस उबदा मी पाइबा अमदे खुल अतैदा चेंदुना लेनरी मसिना मई मसिंग तमलिबा अंगांग सिंदा चाउना अकाइबा पीरे अथुबा मतमदा सरकारना मियेंग चंगदुना वारोइसिनमा पुरकनबा होनबियु हारि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की हैरो केंद्र की मनुंग चना लेरिबा क्वारोक मरिंग विलेज दा मरिंग जाति की ओइबा सही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाकपा युइसु लमवाहा अमदे लम्हा लाइगे थौरम ngasi लोइसिनख्रे थौरमतुदा कुलगी खुलाकपा खुनबु अमदे नुपा नुपी क्याना सरगा के ऑल मरिंग हिल्स यूनियन लम्हा की प्रेसिडेंट टीएस मोरेना कुमई असि जाति असना मतम कुइदबगी ममांगदगी लेप्तना पांगथोक्तुना लाकली हारि जाति असि की चनबी असि सही की इसिंग खोंग सेंगबा अमदी लंबी सेंगबा नुमित मेरा की पूर्णिमा नुमित सिंगमी तमी पुन्ना जगोई सामिनबा कुमैने मागना मखा तारदुना सिंगमी तमी मचिन मनाउने ममांगैदा कुमै असि हौक चोंगबा हाइरमबदगी ngasidi matamgi patungina हौक चोंगबा हाइनख्रे तंदा लैखिबा मनाउ नुपाना कुमै असि यावबा लाकपा ngamdrabasu tampakta maira yumkhaladuna makhoi leiri haina taklagli maira adu uraga tamgi manauna nungaina leiri haibasu खंगनै हाइना जाति असना ngasi फावा थाजिनारि हाइके मेरा हौजोंबा हाइबगी महुत्ता मेरा हौजोंबा ना थोनजेन थोनजिन खिबगी वानी असेंबदी मेरा हौजोंबा हाइ यामबुंगी असंगुंबा हौजोंबा लंबी फानबगी मेरा हौजोंबा निमिसिदा आई करिगुंबा लाखपा ngamdrabasu यावरबा ngamdrabasu कनोसिदा आइजु आइगी सुमांगसिदा आई थांमैजि थांगतके आइगी थांमैजि अतोंबदा येंबदा उबा मतमदा ए इनाउसु हिगिम बोइरे हाइबसे खनबियु हाइदना असुमाइना सिंगमी तंबी अनि से खाइनबगी वारिनी अकोमलुप कांगलैपाकना सिंदुना अपुनबा येलोमी सिंगी सक्तम सेमकट पथा हाइबा टिमदा तारामरिरक सुबा मेरा हौक सोंबा थौरम ngarang थाउ ग्राउंडा पांगथोक्रे थौरमसिदा IGP S Manglemjau अकोमलुप कांगलैपाक की प्रेसिडेंट KSS सोमरेंद्रो ट्राइबल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर Y ज्ञानेश्वर अमरी आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्टर K सुशीला वाइथौ सिरु विलेज की चीफ PhD आफौ सिरु नाखापाट विलेज चीफ आसिम कोम अमरी आइमोल ट्राइब यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट मुनखाई एनसु सरगा के थरुंग मरी लेना सिंगमी तमी पोट लानबगा लोइना नाट के ओइबा जगोई क्यासु उठके IFCD के प्लान की रेगुलर स्टाफ सिंगी था मरी की टोलो पिथोक तबगी मायोक्ता एम्प्लॉइज न खुयाथोंग द लेबा डिपार्टमेंट असि के ऑफिस ममांगदा वकन मिफम चथख्रे स्टाफ अमन फोंदोरकदा प्लान की सेक्शन द एम्प्लॉइज संगारोम लैरिबा असि के टोलो चांग नाइना पीदबगी मायोक्ता मे थादा एम्प्लॉइज न स्ट्राइक तौबदगी जनवरी दगी मे फाबगी टोलो पीरगा मदुगी मतुंगदगी मखाता टोलो पीदना लाकले सरकार सना डिपार्टमेंट असि द लैरिबा स्टाफ सिंग द सब मानबा मियेंग येंगबिदबा असि यानिंगदे मरमदुना प्लान की मखादा खुगा प्रोजेक्ट दोलाई थाबी प्रोजेक्ट मदि थौबाल प्रोजेक्ट थबक सुरिबा स्टाफ ngasiदगी थबक लेपतुना खोंजंग संगसिलगनी अथुबा मतमदा तोलो पिथोक्त्रबदि अकन खोंजंग क्या संगसिलगनी हाइके खोगी सिदिसिदने प्लान हाइबा मन प्लान हाइबा लेबा प्लान न करम बन खोइना प्लान सेक्शन नेबा सिदिगी अगलन प्लान गिसिना तोलो से लेपतना अदुम फंगबा मुहि था खोदि अदुम लेपतना फंगे अदु खोगी प्लान गिसिना कमाइ तोबो खोइ खंदे खोइ अमुक लेप अमुक फंग अमुक लेप अदु खोइ इसाक तौरगा थोले पैसासे तौदगना कदाइदि कमाइ तौदन लेदिनो तौरगा इसाक तौरगा पैसासे थोले अदु हुजि हुजि खोइ हुजि फंगदिबा खोइ थबक इसाक से खोइ मखा जथजगी ngasi nungthil pung amarom taba matamda thangal bazar da leiba okay hotel ge hek thanana leiba saba loidriba hotel gyai phabagi building da mai sakalakpadagi Manipur Fair Service ki kangbuna mai kanbagi thabak chathakre ka hena amangata thokhodre
Department of Radiotherapy RIMS na National Githak Association of Radiation Oncology of the Year gi kuntra taruk suba chahi gi conference November gi tang taruk taki mapal fawa city convention center da pangthokani hari Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada organizing chairman Dr. T.S. Tomchana hauzik fawa India gi tongan mafam dagi delegate Satrukrom amasung India gi mapal dagi resource person kunrom na sarugyana ba register tawragle conference asida matam asigi khwaidagi nauba cancer management gi matang da akhangai sina wangangani conference asi mapung fanaba ban block na chingba kanagumba club organization amadi sangsan singna tawbidanaba appeal tawki North AOC traffic point dagi minu thong dagi andro parking porumpa traffic point dagi new second traffic point forward aina yadaba mongda sariba temporary set building gi saruk sing October gi tang tara nithoi gi yupung taruk forward manungda masa na lokthok na bakhangalagli masi lokthok tarbadi makhata na khangan batawdana lokthok lagani haina district magistrate Imphal East M Joy gi cherulamana khangalagli hauzik pawgi martana attend babega amukana lobis break matungda mayam bataram no siri National Program for Control of Blindness amadi Arkesana Tombi BDLA pangai na punna sinduna tara marirak suba World Sight Day thorunga mari lenana mitki kemama BDLA asida pangthokre thorum asida HEAL gi director oiramba Dr. Yaima National Program for Control of Blindness ki program officer Dr. S BDA amadi BDLA asiki principal Nobin Chansu sargya ki Maitai inat amadi puari da yumpham oiba miyam gi awareness program ama Sunrise Club Kadam Talana Sinduna Jiribam the Pangthokre, Tormasida, Hamom Dani Maitena, resource person oike. Security force Nangarang Amasungasi, Tongantuanba, Mafam Sindagi Lalo Lupsingi, Mui Manga, Fagale Hari. Police Department ki PRO ki Cherol Amana, Imphal West Police Command on a Pripak Pro ki Mui Ama, Harangoitong Motum Lerektagi, Pripak Pro ki Mui Ama Fagatki, Farbamio Edudi, Morang Tem, Birla, Sahi Nimfuganitoi Apopalai Kidraba, Birmangol, Harangoitong, Ahong Sangbam Lekai Dagani. Bisnubu Police Commando amadi tarani thoi suba Bihar Regiment ke apun bakangbu amana laima popam area da thiba humbagi thabak satabada RPF PLA gi miyoi ama 9mm pistol amaga konana kapayariba maru amaga loinana fare hari farba miyoi adudi ningombam samananda sei kuntrani thoi apopalai kedraba mitkoi Haureibi Makhalai Kaidagini District Police Commando Bisnupurda Moirang Lamkai dagi UKRA gi Akup Kom Koba sei kunmangarom suba Laikidraba Athang Kom Tuibong Kuldagi Mio Amasu Fagale Hari. Nasi Bisnubu Police Commando Kambu Amana Nambol Thangtek area dagi Pripaki Mio Amasu Fare Hari. Farba Mio Edudi Nong Thombam Loken Sahin Futaret Apopa Bihari Kawi Mangondagi Chinese hand grenade Amasu Fangle Hari. Makatana Bisnubu Police Commando amadi tarani thoi suba Bihar Regiment ke apun bakangbu amana laima pokpam ge kawi khul manakta sathaki bathibu humbagi thabakta Pripaki Mio Amasu pistol ama maru amaga konana fare hari faraba mio edudi laistam nongdren khomba sahi kun apokpa jiten malo makha laikai dagini haina piaro gi cherul sina makata na khangalagle hauzik sana bagi pau lobisi sana bagi pau pizeri Ministry of Human Resource Development of School Education and Literacy Government of India ki meeting makhada Regional Office Silong Jawaharlal Navodaya Vidyalaya Khumbong na sinduna Region Taret ki sanaroi chama supna taret na saruk yaduna numit humi chatagadaba kunmanga suba NBS National Football Nasidagi Kumalampa artificial turf ground amadi football practice ground hokre nasi ahoba numit ki sahi taramapan makage no pamacha gi sana ki ba ahan ba mesta Silong region na Joypur region bu goal taruk sino da mai thiba pi kre Silong region ki goal singa do limitation Sinirul Jerry Ajit Singh Jacob amadi France quarter na goal amam sen ki ani suba mes ki sana ki ba Pune region na Chandigarh bu goal ani sino da mai thiba pi kre hom suba mes ta sana ki ba Lucknow region na Bhopal region bu goal ani amada mai thiba aduga mari suba mes ki sana ki ba Silong region na Pune region bu goal taret sino da mai thiba pi kre hayeng sahi tara taret makha ki nupa macha ki mes ta Patna region amadi Lucknow region ga sanagani ani suba mes ta Chandigarh amadi Bhopal ani sanagani ahom suba mes ta na Joypur amadi Pune ani sanagani mari suba mes ta Patna amadi Bhopal sanagani manga suba mes ta na
Chandigarh amadi Lucknow ani sanagani sahi tara mapan makhagi nupa machagi ahanba mesta Joypur region amadi Chandigarh region ani sanagani ani suba mesta Patna region amadi Lucknow region ani sanagani ahum suba mesta Shillong region amadi Chandigarh region ani sanagani mari suba mesta Joypur amadi Pune manga subada Patna amadi Bhopal ani sanagani Amaronda NBS National Archery Meet ki ngasi Kumalampak Sports Complex ta Unit Nipan ki sahi taramari sahi taratret amadi sahi taramapan makhagi nupa macha nupi masa Archer chani yangkai na saruk yaduna category ani Indian round amadi recap ta athoyan tanakre South Korea da pangthukiba Asian Games ta India ki mahusiluba Manipur ki hockey sanaroi KS Kothajit amadi boxer Laistam Dabandroga nongmai bungta leiba N Miras School ki mahiroi amadi oza singa wari watai sanakre Mahiroi amadi oza singna hanglakba wahang kya sanaroi anina paukum peke Devendra na India ki state ataida medal lorkba sanaroi singna sel ki mana chauna pirabasu laidaba state asidadi chauna pibangamde adubo miyam gi cooperation asina hena pele haike Mapan suba state leki team kudimangna mes mapan sanaba loiba fawbada SSU singjamai Jomi Football Club ki makuta chauna mai thikrabasu mangzil thaduna chale All Manipur Football Association sinduna Imphal ga mapal kangjibungda kumukcham joy kisna sponsor tawduna Manipur ki masak nairaba team tara nithoina saruk yaduna chathariba mapan suba state league ngasi sanakiba ahanba mesta Trupur Nambol na Manipur Police Sports Club pu goal mari ahum da mighty pikre Trupur Nambol gi goal singadu L written na ahanba half ki Kuntra nitoi suba amadi kuntra mapal suba minute goal ani chanki N Deepak amadi M Robinson ani suba half ki hompumapan amadi marfuni thui chatpa minute goal amamam chanki Manipur Police Sports Club ki goal singadu TS Kiran amadi KSS Kantana hanba half ki kun suba amadi kuntra homdoi suba minute goal amamam chanki Atoppa goal aduna K Priyo Kumar na ani suba half ki apiba matam gi ahapa matam minute ani chatpada chanki ani suba match ki sanakibda USA Kuraina Neroka sangapambu goal ahum amada mighty pikre USA Kurai ki goal singadu MD Asip na goal ani chanki atoppa goal aduna CS Rix Maite na chanki bane Neroka sangapam ki amata ngarba goal adu NG Ronald na chanki match sita Ronald sangapam ki TS Robis referee na yellow card ani book tobadagi red card piduna field ki mapal thon ki Sathariba state league asida Neroka sangapam na point tarataruk fangduna ani suba madi USA Kurai na point taramanga fangduna ahum subada leiri hayeng ahanba match oina SSU singjamai madi football club Kanglai ga sanagani ani suba match tana Jomi Football Club amadi M Khambam ga sanagani Imphal East District Football Association sinduna common gi SWC ground da team tara nithoina sargyaduna sathariba nakbam apabi Memorial Junior Football League king asi sanakiba ahanba match da FUC Uyumpokna SYDA Kregau sabal laikai bu goal amasino da maithiba pikre ani suba ground gi sanakiba da ASYC soibam laikai ayang palina SYC sector bu goal marisino da maithiba pikre ahum suba match ki sanakiba da Seto Kongbaga PYC Naru Kuirem laikai bu goal ahum sinoda amadi mari suba match sanakibada IYDO yari pokna YUDBA Keragabu goal manga sinoda mighty pikre Imphal West District Football Association sinduna malomgi YWC ground team trama thuina sargyaduna satariba kudmathu suba L Sangita Devi Memorial First Division Football League Tournament king asi sanakiba ahanba match da SKYC Sekmaina YAC ya school bu goal anis noda mighty pikre anis suba match ki sanakibada Wafa Wangoina Ipsa Yumnam na kai bu goal ahum sinoda mighty pikre Hayeng ahanba ground group Central CRPF amadi YWC malong sanagani ani suba match tana sikal sajing amadi thau thamiban ani sanagani Laijing ningthau apunba kangkhut thangmiban sinduna kangkhut asigi sanglenda kangkhut taramari na sargyaduna sathriba Let Wycomb Gambini Laima Memorial Kendra Wise League Knockout Kang Tournament king asi sanakiba match da thakka kangkhut thangmiban amadi singdamai Kendra kangkhut panjil tarataruk kaptuna draw chatkre hayeng kundrakpam Kendra kangkhut amasung haingang Kendra kangkhut ani sanagani
All Manipur Volleyball Association gi meeting makada Social Welfare Educational Elder Cultural Association Thiam Konjin sinduna Thiam Konjin Junior High School ground timma panasar gyatuna satariba second late K Ranjit and late member of SWECA Memorial Invitation Junior Volleyball Tournament king sanaki bamesta VVM Wangjing Sabalna SWECA Thiam Konjin bu set ahum anida YWC Palace Compound Chama Home Fumanga DA Koirenge bu set ahum sinoda IGO Oinamna RC Churichanpur bu set ahum sinoda SWECA Thiam Konjinna NYVA Naurembu set ahum sinoda Maitiba Pikre South Korea gi Incheon da pangthoki batara tare suba Asian Games saru yaru raba amadi medal phanglaba Manipur gi sanaroi sing okpagi thormama tha sigi tang tarma thoigi ayupung tara taba matamda Kumalapak Sports Complex ki Indoor Stadium da Department of Youth Affairs and Sports amadi Manipur Olympic Association sinduna pangtholagani hari Hyderabad ki LV Stadium da tha sigi tang tara humdoi de tara manga fawa pangthokadriba Second Federation Golf Wushu Championship da saru yagadaba Manipur team gi Wushu sanaroi tarama pangasi Imphal thadokre Championship asida CS Single Bichanu amadi Bijendra Singhana coach oigani Nasinumage ingasagi pau pizari ICR Lampel Pataki Pangba Paugi Matungina, Nasiki Quatiki Sagi Changasi, degrees Celsius, Kuntra Dasmik Nipan, Quatiki Imbaki Changna, degrees Celsius, Taratare Dasmik Ama, Nungsiti Yauba, Singmanelgi Changna, Ayukta, Chada, Marfumapal, Nungtildana, Chada, Humfu Humdoi, Nungzugi Chang, Nil. Arui Badamaru Bapau, Amukan Pizari. Hyanglam by Alexander Congress BJP Amadi Manipur Pradesh Trinamool Congress na Makoi Makoi Birep Singh, Soidana Mai Pakani Haina Panari. Govindaji Temple Amendment Bill Ayaba Bibi Danaba Governor da Haikibada Ukul na Chief Minister bu Tagalagli Miam Tinpanda Fongdokpagi Bahuta Assembly gi Akhanaba Mifum Kauduna Bill Handoknaba Fongdorakli Amadi Navodaya Vidyalaya Samiti National Football Amadi National Archery Meet Kumbalampak Sports Complex da Chief Minister Okrami Bobina Hudokre Nasigiti ISTV gi Pau Matang Sida Lotion Jare Miang Tabida Basingbu Amukahana Kurumjari